Auspician Ale Parey Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Acompañan la transmisión FM 100.1 de Freire, Radio FM Impacto 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Ciao, ¿cómo están? Bienvenidos a Le Parey Lafare, la programación de la familia piemontesa Adolfo Barale Gambalunga, Cida Freire, Córdoba, la Argentina, en que con la programación 149. ¿Cómo estás, Paulín? ¿Cómo va, Paulín? ¿Cómo va, Key? Torna sì a battere il tacun, nauta vota P, nauta dominica P. Sì, con tutta la nostra cara audienza, come diciamo sempre, chi casunda sì da questa parte leva e anche a chi casunda l'altra parte del Baccias. Proprio Parey, a tutti i piemontesi se spatará per tutto il mondo, como dice la canción, a los piemonteses desparramados por todo el mundo. Hoy, como decía, con la programación 149 suma ya el 150 quasi ficanza coche. Proprio all'uma Ciapalo. Ciapalo sta volta. Arriviamo in Timpanense. Proprio Parey, come diciamo sempre, encontrar un tema, lo importante, el tema es chacharar en piemontés, fe una bella chachará en piemontés que tan bien afán, Proprio testure nella lingua del nostro nonno, che Pedro dica è una roba che l'ho ascoltata tanta città e che anche in dia fa bene, cioè fa proprio bene gol da ascoltare e da parlare. Y entonces lì Turiela, come dice nostro amico Mario, che fuman salir gross, a Mario Martina, Mario Gamba, tutti Mario l'aiuta al Piemonte. Per salutare piemontese, diciamo la combricola del Piemonte. La combricola del Piemonte. La combricola del Hai citto impareremo a tense. Una sola volta. Una sola volta. Che come ciacciarena facile, per lì non fai una programmazione dai bersaglieri, los bersaglieri che erano entonces, e andrà che cercare un po' più, perché niente, come sempre gratuma un po' più, la gente, la sietta, la gente, la casarola, al fondo, come dicono qua, una poesia, una volta c'è, andiamo a ringraziare a un'amica di Sergio Dona, Sergio Dona, sì, anche in radio ascoltano e anche in grosso dalla lingua piemontese, proprio per scrivere, per parlare, per tutto. Un po' te. Da nunca ventan prende. Non prende, non ascoltando perché non prende. Sí. Así que bueno, del amigo Sergio Dona, que van a estar acá en la Argentina, prontito nomás con el Dansur del Pilún, que ya vinieron en el 2016, me parece. Así que para este año 2026 ya van a estar aquí en la Argentina, van a estar en Luque el 13 y 14 de febrero, van a estar en Arroyito, en Devoto, San Guillermo, Rafaela, Mortero, San Francisco, así que un espectáculo que ya les vamos anticipando, no se lo tienen que perder, Paulín. Seria che vengono a prendere in tutta la Pampa Gringa, nel cuore della Pampa Gringa. Proprio Parey, con el Dansur del Pirú. Luma, qualcuno mi ha già visto, quando l'hanno unita tanto tempo fa, design ya, que s'hanno unita, así que bueno, tiene la posibilidad de verlo, no lo vamos a tener esta vez, esta oportunidad aquí en Freire, pero sí la vamos a tener aquí en San Francisco, en Rafaela, Devoto, bien cerquita como para hacerse una escapada, digamos así. Proprio, una per rivese perché è tan distante. Per fare una scappata con la macchina, con l'auto, andare perché è un spettacolo che lui merita. Lui merita. Esta volta che l'amico Sergio Dona, che è un cammino che parla un po' a tutta la gente che magari lo conosce, alla fatto una pubblicazione, alla gavana lì su Facebook, un articolo, fa già abbastanza tempo andare, che è una poesia
che dopo quei all'abitare un po' di musica, né? Sì, proprio come dice te, una poesia che parla di Versalier. E Dan Versalier proprio in special, da 100 folies, Paulín, Así que Jacinto Folli del año 1891 le hicieron una poesía, y nosotros cuenta un poquito la historia de cómo era la guerra de los Versalieri, la vida del Versalieri en el combate proprio para Isarían, Paulín? Proprio. La poesia si titula Amen al nom el Nuantum. 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 Come dice Nuantum, Paulín? Nuantum al el mosquito, el fusil. El fucile. El fusil Carcano, model 1891. Que era el fusil, el moschetto del Real Esercito Italiano. Durà tra 1891 e 1945. Pare che il 91, dal 1891, più o meno, fino al 1945. Si chiama 91. Así que el 91 sería, para ¿sí? Así que bueno, dopo, a la fin de la programación, andamos a escuchar la poesía así, ma canta, con su música y la poesía ya canta. Para que andamos apenas chettarà, vamos, Paulín va a ir leyendo la poesía en el piemontés, e mi un spieghero puntei un po' lo che aveva di proprio para Isarían, La spiegazione della poesia piemontesa a Castiglia. A Castiglia. Prima che lese me scusa, prima di tutto Sergio Dona perché parli piemontese o tarduchero come lo lei è una roba. E lese una cosa viene Alenauta. Mi scusa prima che. Se punti a sbaglio che errore torno un daretto a fare il gol hai una grossa distanza. Che sappio il piemontese là che noi lo comprendete perché entra nel piemontese per Igurie, ma mai fino a ora che insomma in rete sociale l'avevo visto niente scritto. Pare che la programmazione dal che è il 91. Dai Paolo. Come? 3 anni su 3 in Inglaterra busa ancora in Versalier e lo sai, a smia non vera con la bici oppure a pe a cur sempre en Versalier. 3 años después de enterrado da Sutra, digamos, de sepultado el Versalier, todavía se mueve, dice. Parece que no es verdad, como se pensa en Scars, ¿no? Ma alle vera. Alle parai, hay poco que hacer. Con la bicicleta, como dijimos, o de a pie, corre siempre il Versalier, corre sempre perché la marcia del Versalier era sempre in presa. Sempre in presa, e a fenomena che sono proprio che ancora dopo il morto sono ancora cabusi. A buio proprio. Sia ben il nome da 100 come l'ha detto, alle 100 in campagnin, poco grosso ma serve il fin, tira le busche e alle partì, il distretto che è a Turin, alle arrivare entre el don mesdì, forte drift al mandalo. Cinto, como decía, es el diminutivo de Jacinto. Como dicen normalmente acá que le ponemos los diminutivos. Jacinto, Cinto. Que en piemontese sería Jacint, en italiano Jacinto. Jacinto, sí. Se no, el bituma Cinto más. Jacinto, no es Jacinto. Así que Cinto era un campañín, uno de la campaña así, con los suecos grandes, pero el cerebro bien fino, bien delicado, digamos así. Tiró los palitos. ¿Se acuerdan que una vez se usaba de tirar los palitos, de sacar los palitos? Se usaba con tirar busque propio. Tiraron los palitos y se fue al distrito que estaba ahí en Turín. Llegó un poco después del mediodía. Fuerte y vigoroso lo han mandado. Para que le era bien piantà, bien mangiato. Come era soldà proprio. Ante il corpo dei Versalier, 11° reggimento, 100 alla patin content. Aier e fen, tut da taier, la vigna da puer, nien elante, a ventandè.
Acá en esta estrofa, Chinto está medio como lamentándose que se tiene que ir. Tenía que ir, sacó los palitos y se tenía que ir. ¿Qué dice? En el cuerpo de los Versalieri, en el 11º regimiento le tocó, ¿eh? No está tan contento. ¿Por qué? Porque quedaron todos los trabajos de la campaña, ¿eh? Está la viña de podar, la hierba de cortar, el fen da taller, ¿eh? Y ningún lamento. Le salió la pesca en Tandé. ¿Entendés? Le tocó ir. Se le guarda, Dios. Para ayudar, se guarda. Para él. ¿Entendés? Un traidor a fer la guerra ante la Libia drolate, banquet sabia del Sara, altro che sun et la fanfara. I sun i crep dei canun, la giverna e el nuantun. Así que bueno, ahí nomás ya como quien dice, ya le asignaron el destino, ¿eh? Hacer la guerra en Libia, extraña tierra, ¿eh? Bancos de arena del Sahara. Magente Cinto, Custumant la campaña con Isot, atallé el herba, pues la viña, andé a hacer la guara, la entre los bancos de arena del Sahara. Va tan fácil, ¿eh? Una cosa che dice, altro che, come dice Magnetti, altro che el sonido de la fanfarra, de la marcha militar, digamos así, del regimiento. Suenan los golpes de los cañones, las cartucheras, los fusiles, dai lì. Assumo crep asumo i crep for dei canun. O sea, Los tiros, los tiros de los cañones, imagínense, acostumbrados a hacer la campaña, la vida de campañí, a irse al Sahara en los bancos de arena a combatir. Veramente che fa tan facile per il Sultano. No. Negli Duma sempre fa tan facile per il Dutur, ma questa volta sarebbe fa tan facile per il Sultano. Se te andasse a Serne, serno per il dottor. Sì, che Come chiel a marcia niente, sifla il gibli, a sufia fort, e quaidun a le culpia mort, o luntan et le rive dal po, porta cinto sovrapò per l'amor et con la bandiera. Así que, bueno, esta estrofa ahí le pone un poco del sentimiento que todos le tenemos, por el drapó, por la bandera, El drapó, come es dice, le fa la bandera piemontesa, el drapó El drapò. El drapó, proprio para él. Dice que como él, no marcha ninguno, Dice que sopla el gibli es un viento sería, All'invent, come per noi in Argentina, lo malson del pampero, all'invent. Así que sopla el gibli y silba alto. Así que se ve que es bastante fuerte el amigo viento, Algunos están heridos de muerte y ya lejos quedaron las orillas, las costas del río Po. Tan queridos. Asnastorda sua terra. Se acuerda de su tierra. Quinto, lleva su drapó, lleva la bandera, por el amor que le tiene. Realmente que cuentan la historia que está fácil ser la campaña como el lunedì, ma Pirù andò a la guerra, ma come sapete apporta ancora la sua bandiera, Sì, ti pensa che va al deserto, tanto in posta, hai niente proprio. Niente. E ancora, ante il cuore la bandiera del Piemonte. Piume a svanto in la caviera, i cuscrit dal 91. Per 10 anni a fan la guerra, e il destin alle proprie vera, quan che sbutta alle cagnin, rodi e il dodecaneso. Bien, sí, en lugar de nominar, tenemos que nominar lugares acá, Paulito. Una traducción. Tienen la traducción, Así que las plumas se sacuden en la cabellera. Se esconde, magari se acordarán que Luma Fai la programación tiene unas grandes plumas negras como de faisanes,
Los Versalles usan unas grandes plumas negras, como si fueran de faisanes, y bueno, esas grandes plumas se sacuden al viento en las cabelleras de los conscriptos del Nubantum. Nubantum es el regimiento, sería propiamente. Por 10 años hicieron la guerra. El destino es propiamente cierto. Cuando se pone lento, furioso, Rodi è il Dodecaneso, Paolino. El Rodi di stare una isula Grecia, el Dodecaneso alle Narsipiela, come dicen Piemontesi, la Grecia. Calampiano e Haití. E italiano, los italianos como que se lo ganaron a los turcos esa parte. Veramente mi título lo sabido nen, dopo che lo malesi son, en attacco a studiare. Acum studiando también. Vabbè, ma l'uma faite, l'uma guadagna un po' per 40 anni per lo dite, né? Ma passo le Castrofa sì che ven ora alle quella che pia ad Amendrinta A Secalcher, perché veramente quando la spieghi più di una va a passeggio Mar e ciel Stanc e Belén spara sua mitraia per sparare a sparabin spara contra la maraia ma le larme a sforzo ieri son nemis ma son et fiei. Así que, como decía Pablito, esta es una de las estrofas por ahí que más, digamos, las más tristes, las que más te llega por ahí al corazón. No le vamos a hacer explicación, la vamos a traducir realmente como es. Mar y cielo, sangre y veneno. Escupe fuego su ametralladora, su ametralladora. Para disparar, dispara bien, tira bien. Cinto tira bien. Tira bien. ¿Contra quién tira? Tira contra la juventud. Las lágrimas fuerzan los ojos. Son enemigos, pero son muchachos. A far scordare de isole Malvine nostre, la isla Malvina nostra. Una guerra che le proprie a fargli appena tirare, perché gli era un market masnà, però l'erano nemici. Quante fatte, massa chiara. Tu due in la medesima condizione, però è una cosa che a Tuca, proprio parlare Paolino. Tra il 15 e il 18 a continua un'altra guerra, così greva, ancora primera. Se il carso e se il trestin, cinto a spara, en la trinchera lì, se il front contra i tunin. Beh sì, i tunin, una cosa que, digamos, un despectivo sería, como decir, y tunin son los austríacos llamados en forma despectiva, sería, ¿no es cierto? Los soldados austríacos en forma despectiva. Así que entre el 15 y el 18 seguirían con la guerra, así de pesada como fue en el Sahara, pero todavía más amarga. En el Carso y en el Trentín, que son dos regiones, serían. Due regioni. Serían dos. Il Carso è una zona e il Trentin una regione. Una región, Cinto dispara con su ametralladora, ahí hace frente a los Toñín, ya se había venido de la parte del Sahara y le estaba tirando a los austríacos, haciendo la guerra con los austríacos. Perché Castrofa sia seguita lo che parla del Rodi e il Dodecaneso, che sono isole lì a ramba all'Austria. Proprio para che l'hanno vai anche all'anfai la guerra, Vai. E a Santa Baioneta, faccia a faccia con l'enemis, a subio il cul, e le granate sono crep e sura l'elemento. Per 2 volte aven ferì le ferlecche come a Bruso. Come che a Bruso, come el sur a Bruso. Así que bueno, en los asaltos con la bayoneta, porque hay que pensar que todavía en estos años, si bien los Versalles eran expertos tiradores,
aparte de la marcha rápida, eran expertos tiradores con el 91, que era el rifle del ejército real italiano. También en los asaltos cara a cara con el enemigo, como dice, con mi bayoneta. con las bayonetas, cara a cara con el... Silban los golpes de las granadas, son golpes sobre el casco. El elemento es el casco, Pablito, ¿no? Il casco, dice elemente casco. E tutti e due El casco abajo, abajo el casco, 2 meses vino herido. Y las heridas, ¿cómo queman? Come che brillo, cómo arden, cómo queman. È una parola nuova per imprese che ferlecca alle con feria. Per dice tutti e due in maniera. Che dice le ferlecche come brulte. 3 anni di sutra la terra busa ancora in bersaglier. Lo sai, a smia nenvera le parei. E da fe, con la bici oppure a pe, a cur sempre in bersaglier. Que hasta así en la estrofa que Luma ya nominal. Alla ripetturna. La repetturna, come alla fase canzun di Luma Paran, a repetturna para que Luma da Numinela, 3 años después de sepultado bajo la tierra, mueve todavía un Versailles. Lo sé, la Lusaris, es mía, pavera, parece no, que no es cierto, pero es así, hay poco que hacer. Con la bicicleta, o bien de a pie, corre siempre un Versailles. Para que abulla. E poi è l'un pezzapuret per una cima o una collina, quanti morti, quanti feriti, alla fine sulla terra resta neanche un fasuletto. E l'amor cruda e salvaggio. Amor, dame quel fazzolettino, resta neanche un fazzoletto. Qui sta in niente su terra lì. E la battaglia di Capuret, dopo la vergogna, lo que pasaron en la batalla de Caporeto es que les ganaron y tuvieron que hacer la retirada, y bueno, digamos así, los Versailles les sirvieron de retaguardia, le iban cubriendo la retirada al ejército por montaña o por la colina, dice. ¿Cuántos muertos habrá habido? ¿Cuántos heridos? Al fin de aquella tierra no queda ni siquiera un fasulet, ni siquiera un pañuelo, solo es la muerte cruda y salvaje. La vergogna che l'hanno avuto perché l'hanno perduto tanti soldati in battaglia lì. Tanti soldati. Arrestava niente, ma gente Lucalè dopo una guerra, ora guardamos un po' per la televisione, ora se puede decir que por ahí a veces no nos asombramos más de todo esto, por ya todo lo que estamos viendo. Pero alguien que te lo cuente realmente con la narrativa que le está contando desde el lugar así, como que uno se va imaginando, Una cosa es verlo por la televisión, otra cosa es cuando alguien te lo está contando por medio de una poesía. Está contando que no quedó nada, quedó la tierra pelata. Ma la guerra è sempre crudele, sempre. Ma questa sì che faccio faccia a faccia, come dici, mi viene ancora peggio. Vede proprio ayer con che vas vite la baionetta Amador Marcelo, dopo un tandremet, no? Però quanto alla tua vita volanta, sì che sei. Me sarebbe che i fai sapere guerra. Però per tan facile. No. A Fabrit e l'uomo è soccer, ma continua la battaglia. Le malfe della guerra. Alle cinto che lo dice. Sotto il cul e la mitraglia con la faccia piena di nis. Piena di nis. E nis cosa sarebbe, Paolino, sta volta sì? Il nis alle lo che noi in Castiglia chiamiamo morado. Para quando pia il colore viola quando fasi salam e abbiamo parros adesso l'anno stai nis cale pris nis è il colore nis alle morado. Bene. Chiaro, stavolta cinto la via la faccia nisa per la frea e cosa cosa. Dice que la guerra hace feo al hombre y a su corazón, pero continúa la batalla, No es fácil hacer la guerra, lo como
piegá, más pirule, pa tan fácil fue la guerra. Es Cinto que lo dice, es Cinto que lo dice, bajo los golpes de la ametralladora con la cara morada. Imagínate el temps que l'hauran passat, la vita que l'hauran fait, Belelì és la trinchera que finisse fent la guerra da una part, salta e sanauta e seguita a fare la guerra e dai e giù, fa tan facile, no? Brutta. Brutta, picche brutta. Sí, que brutta. Senza acá da più 10 anni i sun mat en Versalier. Dal sergent al capitani tutti en velo comandé. Da extractor sparo ai enemis per defendere me país. Así que bueno, es un poquito lo que hablábamos recién, ¿eh? Si no combatís y matás, te matan. Así que ahí resta panauta, ¿eh? Sin casa por más de 10 años. Imagínate lo que le andé a fare la guerra per più di 10 anni. Non dice che è facile. No, no. Eh? El tempo, quando le parai, il tempo passa pa tan lento. Cioè, Quando le parai, il tempo passa. Sun Maken Versaliedis. Más de 10 años sin casa y soy nomás un Versalier. Del sargento al capitán, todos me quieren comandar. Todos lo quieren dirigir. Contra su voluntad le dispara al enemigo para defender a su país. Lo sentente il cuore, le destructeur lo che tu capapugno. Pero Alla ahora surtido la busca paya, entonces la guerra contra la tua voluntad, proprio. e alle parai, se alle parai la fare, Ale para el afare. alle parai. Así que bueno, ¿queréis leerla completa, Pablito, ahora? Torna, Turna, ahora sin la traducción, la vamos a leerla despacito, completa para la gente, y así después nos despedimos con la canción del Nubantu. Pian pianino, guarda che le lungane. aleluya las pares, pero tranquilo nomás, la vamos a leer para que toda la gente ahora la escuche de corrido, le hicimos una explicación como para que tenga una idea. È una guladeva. Via tranquilla, Guladeva, Pite guarda pat mangena musca, Sant'Antonio un po' la gamera. para que la gente se ubique más o menos en lo que le íbamos a contar y bueno, ahora se la va a leer de corrido, entonces ya la gente va a saber interpretarlo, perché le pa tan svitch di Zuma parente al piemontese che lo capisce al 100%, che sappia più o meno da lo che insomma Come va le. del trascorso. Dai Paolino. 3 anni dopo su Trant la terra, busa ancora in Versalier. Lo sai, a smia non vera, alle parei, agli poc da fe. Con la bici oppure a piedi, a cur sempre in Versalier. Alle 100 un campagnin, sotto grosso, ma serveva fin. Tira il busche, alle partì, al distretto che alle a Turin, alle arrivà ante il don mesdì. Fort e dru all'han mandat. Ante il cor di Versalier, 11° regiment, 100 alle partì content. Allí el fen tip de taller e la vigna da pue. Mien elande, aventandé. Contra i tui a fer la guerra, ant la Libia dro la terra. Van che sabia del Sara, altro che i suoni della fanfara. Sono i crack fort dei canun e la giverna e il 91. Come che la marcia gnun, sifla il gibli, assubia fort, e quaidun alle colpì a mort, o lontane in rive dal po. Perta cinto sovrapò, per l'amor e quella bandiera. Plume svantons la caviera, i conscrit del 91. Per 10 anys fan la guerra, el destin alle propi vera, quan que es buita alle cagnin. Rodi e el du de caneso. Mare ciel, sangue velen, squiva fe la sua mitraia, per spare a spara ben, spara contra la maraia, ma l'elerme a sforzo ei, sun nemis, ma sun et fiei. Tra il quintes e il disdet a continua un'altra guerra,
cu si greva ancor primera. En el carso el trestín cinto spara, ant la trinchera lì s'el front contra i tumin. E ella salta bayoneta faccia a faccia con l'enemis. Subio il cul, le granate son et crep sura il men. Per 2 volte aven ferì, le ferlecche come a bruso. 3 anni dopo su la terra, busa ancora in bersaglier. E lo sai, as mia in vera, alle parei, ai da fe, ancora sempre in bersaglier. E poi è l'unta capuret per Nassima, una culina, quanti morti, quanti feriti. Alla fine con la terra resta neanche un fasulet e l'amor crua e salvaje. A fa brutto l'uomo e soccorre, ma continua la battaglia. Alle malfe fe la guerra, alle cinto che lo dice. Sotto il cul la mitraia con la faccia piena di nis. Senza ca da più di anni, i sun mat in bersaglier. Dal sergente al capitani, tutti in velo comandè. Da estracquera sparo agli nemici per difendere il mio paese. Caray, que esta es la historia, el Chinto, Jacinto Hollis, de la clase 1891, que Bersaglieri, caído en la batalla, después de tantos años, que estaba enterrado, como dicen, todavía movía. Una poesía que publicó nuestro amigo, lo conosciuo a pa, en persona, ma a mensaje, nuestro radio Scuta Saria Castilla. Il momento Saramba, Saramba, Saramba. Así que, agradecerle porque todo esto por ahí a veces nos lleva un poquito al tiempo atrás de cómo fueron esas guerras, cómo fueron los pasados, porque pensemos que estamos hablando de antes de la inmigración, seguramente alguno de los antecesores nuestros podía haber sido un Versalles, podía haber estado en todas estas batallas. Nel nostra comia per di parei magari la stai insieme Cinto. La stai insieme a Cinto. Cinto. Así que agradecerle a Sergio Dona que va a estar, que por su publicación en el Facebook, por esta poesía del Novantún, que es el fusil que usaba el Real Ejército Italiano, y recordarle que Sergio Dona, como decimos siempre nosotros, en su publicación dice: mis queridos amigos piamonteses, del otro lado del océano, se acerca el momento de venir a visitarnos con su espectáculo El Danzur del Pilum. Recuerden que va a estar en Luque el 13 y 14 de febrero, en Arroyito el día 15, en Devoto, aquí bien cerquita el día 16, el día 17 se va a ir para el lado de Santa Fe, para la provincia de Santa Fe, perdón, va a estar en San Guillermo, en San Guillermo va a estar el día 17, va a estar en Morteros el 18, el día 19 va a estar en Rafaela, así que atenti la cumbrícula de Rafaela, de Lehmann, toda la gente. El 20 lo vamos a tener aquí, bien cerquita, en San Francisco, y el día 21 para toda la cumbrícula de Las Varillas, como decimos nosotros, allá Chaligalgo con toda la escuadra piemontesa, el día 21 va a estar el Danzur del Pilum allá por Las Varillas, Paulín. Así que no se lo pierdan el espectáculo, va a estar su representante, Sergio Dona. Proprio, ne è tanti poster dello vero. Che ogni giorno cerca andò a Pela, andò a resta a Ramba e Cagugna. Se va pa perché vede espandere. Non perde, certamente che c'è. E anche con la gente che piace il piemontese lo cerca su del Facebook che trova le pubblicazioni di Sergio Dona che sono una meraviglia. Sono una meraviglia, proprio para questa pubblicazione un po' via, ma quantas miras en la pagina lì della famiglia piemontese Freire, la betuma lì il giuri, Va bene. E c'è una permessa a chi fa le pubblicazioni della piuma, che noi mi incapano toma cose parole, senza di niente, senza di niente. Tenemos per quello che uno sentía l'aria. Así que bueno, la verdad que muy linda una historia, que lo más la fai,
Na programación allá fa tanto tempo que non fai na programación, Paulín, na carta della guerra, che non farà già come gente passa il programma. Bastante andare. Bastante. Siempre la numero 4 programación que fue più o meno pareja, la biofaila dell'IN, la Sì. del trapasso, e ora questa è la carta della guerra, La carta una programazione più o meno estese, alle sempre tradurre un po' le cose che sono scritte e che parlo lo che la pasa, perché Propio para ahí, Paulín. Así que bueno, y quédense en la programación porque ahora le vamos a compartir la canción, esta poesía, digamos así, con un poco de música, la convirtieron en una canción triste, pero canción al fin. allora a fa piacere scutela. Bien, da mia parte, se sentoma la settimana che viene con un'altra programmazione. Se guardi a ti, poco che parto lì, e lei parlo, ti due da cupe. E mille la ciao belle sì. Che cosa pare che sarà dritta o non si ma Presa tu. Pare che più o meno due da cupe, se sentoma la settimana che viene con un'altra programmazione. Sarà fino alla settimana che viene, quando non torna sì, abbatte il tacon. Che tu finisci bene la domenica e domani lunedì sta con una buona settimana a lavoro. Ciao a tutti. Ciao. Sulla tumba ant la fotos miaca bugia al bersaglier Ilu seve sempre in moto, sempre in piota chiela de Con la bici o a pe, a cur sempre il bersaglier Cinto ale un campagnin, so cu gros ma serve il fin Tira il busche ale partì, forte driale fini ante il corp di Bersaglier, 11° regiment, cinto alle patan contenta, e il fen tutta taglie, e la vigna da pue, nune ande a vent'ande, contra i turca fe la guerra, ant la Libia dro la terra, banca sabbia del Sahara, aut il suono della fanfara, su i crep forti canon, e gli sciop del 91, si fra il ghibli e si via fort, e quei d'un le belle mort, per l'amor con la bandiera, più me svantos la caviera. Sulla tumba ant la fotos mia cabugia al bersaglier Ilu seve sempre in moto, sempre in piota chiela de Con la bici o a pe, a cur sempre il bersaglier E tra il 15 e il 18 ai succede nau 48 Perché sciopa un'altra guerra, ancor pi greva, ancor pi mera E se il carso e se il trentin Lì il front contra i tugnin, la trincera cinta spara, caporet che gran cagnara, poi la revanche finalmente, dopo desagna e il conget. 1991, anculana lena su, per design tra naia e guerra, sua sorte le stai tamera, mare c'è il sangue velen, pi serena, che serena, aspiuava sua mitraia contra tutta la maraia, ma le lerme sforzo ei, son ne misma son ei. Sulla tumba ant la fotos mia cabugia al bersaglier, Ilu seve sempre in moto, sempre in piota chiela de, con la bici o a pe, a cur sempre il bersaglier. Sulla tumba ant la fotos mia cabugia al bersaglier, Ilu seve sempre in moto, sempre in piota chiela de, con la bici o a pe, a cur sempre il bersaglier, cinto ale un campagnin, so cu gros ma serve il fin, tira il busche ale partì, forte driale fini. Ante il corp di Bersaglier, 11° regiment, cinto alle patan contenta, e il fen tutta taglie, e la vigna da pue, nune ande a vent'ande, contra i turca fe la guerra, ant la Libia dro la terra, banca sabbia del Sahara, aut il suono della fanfara, su i crep forti canon, e gli sciop del 91, si fra il ghibli e si via fort, e quei d'un le belle mort,
per l'amut cu la bandiera, più me svanto la caviera. Sulla tumba ant la fotos mia capugia al bersaglier, chi lo seve sempre in moto, sempre in piota chielare, con la bici o a pe, a cur sempre il bersaglier, e tra il 15 e il 18 ai succednau 40, perché sciopa un'altra guerra, ancor pi greva, ancor pi mer, e se il carso e se il... Auspician Alle Parei Lafare, Riboiro SRL, El Seibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Acompañan la transmisión FM 100.1 de Freire, Radio FM Impacto 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Roma un po' osservare